Mevango milekere antiteronga, ando umaruta kana warronga na Bula FM, number 2 na siya. Kung nga tao niyo na sino, ito ng talita ka ng warronga na Bula FM. Mevango Sarvino na Bose, Mevango Vikarandin Bao. ito do talita ka ng warronga na Bula FM, Corvo. Bula FM, number 2 na siya. Wala na utungan ng Bula FM, number 2 na siya, Erambasa. Bula FM, number 2 na siya. Isambulu vinaka e kwengo na voleleka ni nonde tukutuku e robitala no Brigadier General City Beningili ho na komisna ni obisi wakatawa kene tau kene sitoni mona liba o Rajnil Singh melo toka ka laki baganti takatigo na non ratu tango maki na bubale na ikwen ndoni business yongo murit ngana non laki barita go Singh kina tambani obisa na kene pritaki e na lomon nona vale endo na pakasari merimba ndau kadambote Gunung Gili Hawk na tamban ni FBC News ni Ratu Sabakau na timino bisa mena rabi na vale ni Singh se toman itigo na bibangkang kai na tikinongo. Itiniga bito na itutu wabuni wala tunde ni mata ni tu sa andingin taka na matambos ni taka pa mata ni tu tinigan dua erandingin tinga na nondo bunua tol na bunu wala tunde erna toman na tinga na non ritutu lima na ibagalis pa mata ni tu ersa lagi torne tutu wabunu wala tundei lima tunding tigi mai unuatani rua na nonda mata rovenga rabitigo me unuatani na nonda mata ki India yogesh karan sanding taki ki na tutu wabunu wala tundei na walni wala ni prime minister na ibugu ni secretary ni labo o David Kulitangane sa torne tutu wabunu wala tundei ni public enterprise o yoanetiko katortigo na tutu wa director and a curriculum advisory services and a ministry ni vuli sandi taki kini tutu wabunu wala tunde ni vuli o Samuel Langataki ka daga tu na tamban ni bekau sanator ni tutu wabunu wala tunde ni ngoli ke na bekau ke meleti mani marama na tale bebuke ni waswase eloma sanator ni tutu wabunu wala tunde ni taunda ni bekor lelebu ke na lenga tumbu koso sandi taki ni director ni yaumbula o malakai finau kina tutu wabunu wala tunde ningele kina bekambula torne tutu wabunu wala tunde ni tambatata hitauke o naipote katuni tambua na bunu wala wakata otomanda ena valni wala ni nonda iliuli ni mata ni tu era na tomana nonda bingarabi ena nonda tutu tomanda na bunu wala tunde ni beboli Shahin Ali bunu wala tunde ni marama kina ngone Dr. Chow Kuriweta kina bunu wala tunde ni tatangomaki o seda waru warita kana ibagalis liu ni PSC Vishnu Mohan ni nangai warita kana dan ratu na 5 na bunu bola tunde indingitaki ena ngauna sana wandi tekikina na veka bola membaliti ratu na maki mena patawan ni tutu kedonko nimber na mateni singa ni bulu Januari pronondol ni kaono ena kena buiti daga mai na wanga na MV Sullivan ena tigo na keniso we labo ena vitna bulundul $1 na baidhuri na kena wandindike ka tukuna na bunilawani Fiji Ports Authority o Vajra Pesena ni rato sa andubata merato na soma 5 na pasyente ni kena isau ia nagaiwatulo akina na ministry ni bila kuyaki etul na kambani erasa warita tio na nirna baidhora na kena wandindike na wanga kalutun romo na tul na madao sa oti kena gitu sa baba robina na turang ni gana do bebadu Joseph Kwajo kasana na maki ena nonro na sota ki opiti tangi ena sot lebu ni Westwood Boxing mai lambasa ni mataka ngone isibu ni ngauna mena bebadu kina mai na nodha o Kwajo tegu tagi na sot ni bebadu ngo mai na Subrel Park mai lambasa ena ndona kaloko ena kavi ni mataka mai da bekiri na baleleka ni nonde tukutuku menon tabat na kalungata ni mua ni madhawa Nibula na kanalewa ibiti bona magkadekabwa au maramani tau malam-malam nanunga
o makot sa risaw yung hao. Ang tau talita ka na warong mo. Nari radio video one. Ketaw may serwa, ketaw daw warong nga na radio video one. Ang daw may biti na mga nayang male. Nimbula na dangoloa taratu au maramanita levu au wakitikutik nga inda levu housing. Ang daw warong nga na radio video one ang daw may biti na bongga ni Bayanan. Na radio video one ang daw may biti na bongga ni Bayanan.